Resami maki nimo bame chongki chishu yangguan ki shunglam ka ta jiju langko patsu so la chunzi mabu torde denjia mami misu chakjo ki chachu langwa gui ta bame chakgui shungzi ba chone misu langma wa shigin ba so chunda che yu. Jinda nipe ce jigi nimo bame na do chakbui sikyu chungbe je so chakbui shung langwa gui ta mangzu si shung lasu gui be gyabu chigen shiwe ngwa gui we tola denjia mami menda gyade sami magi pato chugu shibju shibdun tsube mi ngapke dunju tsamshi sekyun tang yubshi. Wanso mingdu ma chebe ngogu wa shigi. အေးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ Chunzi mabu tobe lingui tene kente su gyuwe nga zu pawu tsoro chansu ta, khunzu nam ya jita meba ta, mangzu chedo lodong chebe khunzu lu zha tatu ya gam me ji jugyu ta, nga zu namshi misu chakjo wa tso pamye tong tumye yinshi, chakbu magdir nyenda tangyu soki chedo yinshi diju che yu. Ngogo wa tsu chunzi mabu pawu sung zha gam me, mami tsu chakbu shungzi be lakja migyu wa gu, 라제 체도 미마스 로스와 소 춘즈 마부 치유시 밤에 난게 ngokuwa chö chakbu shungla khate ki lenggu therir jige sajishi böde ngamde chonggo ta lenzam jobe ngoku shunglam ta meko ki dimdu kangko so ki number dami ki thone peshin yubshi ya sa ta we ni mo ba me chongge chishu yangkwang ki sekgu mangbu shi ki nang gyana ki geda mese ki saggo ngoma ge zo ki denja lhengang ki na do ba me na do chungshin be chagju la gyunju shubale gyana da rasha ne gakje chebe kingi chakbu sikyu ki thone siwan zendro cheba ngunzi ta ter shikbe ba me chakbu shungzi me na chorur ge zo ne nyeje ge gyuro chudun sha to mebe ba me na ki ngoku wa tsu gyana shung ne gyundu ne ba me chakbu magji chola gyabgyo wa zuwu shigin ba ta chakbu sikyu ki gyabdu gyana shung yu ji so gyunju ki thone ngoku lenggu bigi yo ba ma se salhakbe nimo gyana ki ngoso me sit tenggu lenggu shi gyabbe ja yubshi